Halor ka jinglip ka bakha jong ka boarding ha nongpo bat kiwi ki benta jong ka district ribhoi ka balakta ashka de ki kam ki jam jong ki babon kam tam ka balakta ki samla pulia ki brio ki baterai ki kam la jong bat wat ki jaka sumar. Halor ka ne ka benta na kaliang ka nongpo town committee ka lepen kan mawi ki bor ka MEECL. Halor ka saskular ka badang saateng ha ka bayade ka jingwan ra ya ka power substation ba shispa laipu RKV. Ha ka baya ka jaka ban bo ikane ka substation lepen yo ha ka shnong dihar. Hagajeng kran baru ba regional karkam ni General Secretary kanong po town committee ulapan kan mau banado ke senam arajar kat nyo. Keladon kejingi penbet ya pedeng di head officer ketenat MEECL jong ke distrik Ribhoi bat kinong yalam meraj bat kitrai jaka ban penyo ke jaka ke bapaka ban cina ya ke power substation basispa laipu RKV. Ha kesnong dihar. Ha ke baladep ru ban ya soy pura halor kene ke jaka. Uli thok ru badai hadian ke jing shimti jong sarkar ke bathamai bagane ke jing thmu kala saateng no bat kumbali o jing tip bala pendu no ru wad ke jing penbang ke skim jong ke power substation basis pak lai pu RKV bat nakaliang ki bor ki badai kemi mentakin sedang ban bud dia ke kam ke bala saateng ke balong ka wen kilat ke bala ban weng sendon ke jing du boarding ke bakha kha anong po bat ki wiki benta jong ke distrik Ribhoi kaba kende shu kaba tangni kilet stem ni kala de ka kaba bun stem ini jadi like kapok nompo ton kipor ka piang teng kipor kala do kalau shading hi teng nompo teng kalip teng kame baru mak mustu jadi nak kan situ epi kilet yang ka town ngadu stem arjar khanyo hadir mengila itu sanction ka bala sarkar barim ka sanction ya ka 132/33 kV substation kaba stem arjar khanyo kau kila wat jaka baik lawan poi sengiru kalian kan Meglia Power Transmission Corporation Limited namba nauyam bagi sujudnya lawan penduk benwat benpayo ke jaka kapabit bat kila yo ke jaka den namba gajing ai stujumut bat ye penbet ke langit trai jaka tiba hanti ku undihan bat kalayak sisai kekam adu ngala I ba last kala poy duk ke ba assessment yang kejakaru kepala pan nako DC revenue pat nako district council tendre hadin kendiat hadin kejiwan juga serkar temai ke kidi sanction lo ikaneka ya kena ke power kena ke substation ti hadin lagi wat tip kata belum bagi om dan fund tendre wat lagi leng kejongi dengan tahun ni sumsum tongtai ini kedua iman kupon pat ni menta lu dang kini kendiat sini ila nak liang ka taon ketukan got no elang ila ya orang men budin biang e kene kenang ba ya lada kelas senai kene konsep ya kene ka substation 122 30 kV substation ka ba kala propose pom lihat pat kecaka kala narok sedong kala plek lut stang ba berpentri kami kate bersim ke kecaka pat pentri kami ke substation pat kene substation kompetitif bukan patai na yang juga MCL dan one nang tina stage 3 improve but kajing mentoy galong ba kan cover borok katong but iki snong mamarjan ru te kadi tang kami hi ka solution ya kane ka boarding hi po nong po kajing lip light kha makan do bila solve the problem kajing lip light kadi tang na kata kane ka substation yang tang I ta koi pat nanti ka ba mungkin hamat ku bi ba no susno hi ko snong nampo yung pagkataon ni pero kaway aso nang habi kundo ini jing lada sarkar kam simkhia kata ka khadui ka shoh ko sarkari ko ada kai I kini jing ka ba khmadu ka pangi kundo kade ka lai nampo to ki bam undi kina la ban thau ka pinu no ti ri ka ba wat ka bam undi ko water supply nampo project na sa ko ta kade ka house connection di poro ti yek project ki ba ngila persamun budin bidi ka nampo water supply kaba la persyang perung mbak sokara ka fin finance ndai I ka khumlop shimlarum ndai kung sandu hindi ka boarding maka kata sisa khantam ikna kemudian exam ikam tray komputer idukan I xerox machine ki muka porlai nak sutu hapro ke jakai hapro dibentai ejung kam jung bro begini ki jing ke bangi kendo pun di pak ki warna step kimio xerox ki kot submit ke office kontak di warna kendong di ikimat ki jing
Usembut Menteri Rangba Kejela ba Preston Tensong ba kemi ke tenat boarding ula kubur halor kejing pamyo kipat ba ke riboy ke boarding elektrik ke batikena. Bad da kejing sokya halor kejing ke mat kipat ba ulalum ya kejing elang bad director ke distribution bad mentai ke lapan krek ban bo saya ke wei ke substation ke balai pulai KV ban penpoy ke boarding elektrik ha ke riboy barok ke wei. Ulong bak MEECL kadang penkre ebrok gijing don kam ban yo ban sedang no ekne ke projek bat ke sorkar jela kan chimkia ekne gamat bat agi benai ban wan kan nilai ban penbiang ya ke boarding elektrik ban weng ya ke jing e jong pat ba. Usembut Menteri Rangba ula kentui ki pat ba bakin long ke bayaisha namar ke sorkar kadang persyang ban le ke babhatam na ke benta ki pat ba ke ribhoi bat ke jelahi barok kawai. Oh, kaba pi ka don si cak jing ka riboy bro ka wei. Ting la syong meeting bat u director jong ka distribution. Ha ka ba mentang ila ya penkre sat kumno ban warna asu ya ka wei pat ka substation 33 kV kanang man cover ya ka area jong ka riboy bro ka wei. Ya kane ngidang ya proses na kaliang jong ka IBCL. Kali kita sabah gini kisam beradab ke sarkar telah penduk nak ni projek dah kebaong bab mendon kisah. Ngi iba ka dikenok ni kini kidong langsung. Kam don kum kata. Kam don kata naman ngi picture kum area ki don kam. Te kum ma ngapi na kaliang jong ka sarkar ngi simkhia ya kane ban nga kermen scam bangila ban penbit penbiang kini ki benai ke banwan. Na ka benda ka jing jong pajba. Lalu saya ngikut nanti bakal ka projek kan mereka. Ya kane kum ngapi kidang ya penbiang ki kot kisla. Te kin sapa sipo ka department namar ba na kaliang jong ka MECL kadang work out ya ki details na dong ban ngala keren ko mo pi how director jong distribution te mentau kidang pen kre sa ya kene Kung bakal no kan poi ka pusah boy de kan. ya katar ngampat i pi kampat poi ka file singa namar kidang pen kre na kaliang jong ki engineers na kaliang jong ka na kaliang jong director jong ka MECL nang takin sa pa apo kabut nang takan sa poi sa government sa power department nang tangan sa approve mga hakata kapor ngalala ban itu ipi ke detail bro. Kadon gani ka jumber ngam berset na kini ki nang penyat ki kam jengok kai kumjuk ro ki sang balang ki ong ba lada ka boarding kampoi kini kita ka jengok kai hapan khang no kat bagini sang balang pot ki ong kamlon jemut bendon kita ki jaka pen boarding lada ka rim boy pat kam no ke boarding ke betkina kidon ni bon kentu kini Ka ba nga kentu kalong ta kawe yaisha to yaisha ya trelang bat ngi ke sarkar ngin persyang kad bala ngimla ban le tang si singar sngi ten rei ka bangi persyang kalong bangin le ya ka badai bat ka bahatam la da pi ong ya ka power la le pi ong kinu sektor ngi kwa na kaliang ka sarkar ban penbit penbiang yo pa ba la pi ong ha ka ribo district le ne ha ka no ka district ka ba ha pa po ka jela jongi barok wi